Iyi ni inkuru dukesha BBC n'umunyamakuru wayo witwa Yves Bucyana wamenyekanye cyane muri aka karere k'ibiyaga bigari noneho byikubiseho mu Rwanda. Ni inkuru ijyanye n'ihagarikwa ryo gutuzwa muri Amerika ku mpunzi z'abanyekongo imaze igihe kuva Donald Trump yajya ku ngoma. Ni inkuru rero BBC uyu munyamakuru Yves Bucyana wagerageje kuganira n'impunzi nyinshi zitandukanye zikamugezaho akababaro kazo. Ku ikubitiro rero uyu munyamakuru yaganiriye n'uwitwa Claudine Uwamahoro wari ugeze ku cyiciro cya nyuma cyo kujya mu mahanga, ndetse bivuga ko we n'abana be biteguraga gusanga umugabo we umaze amezi 8 yarimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri gahunda ya leta ya Washington yo gutuza bamwe mu mpunzi, ariko ubu yaje guhagarikwa n'ubutegetsi bushya bwa Donald Trump. So gusa rero baganiriye ndetse n'uwitwa Gatanazi Cyubahiro, umusaza nawe wari ugeze nawe ku cyiciro cyo kugenda akagera n'umuryango we wose, ndetse akaba yari yaranatanze ibyo byose kugira ngo abone uko yimuka bikarangira bihagaritswe. Izi mpunzi rero zaje kumugezaho agahinda kazo ndetse n'akababaro nyuma y'uko ibyo bihagaze. Gusa nanone akomeza kuvuga ko hari amakuru mashya atandukanye y'ibiganiro bya HCR ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo harebwe icyakorwa. Ndagushimira cyane aho umaze gukanda subscribe nawe umushyashya ngo wahe ikaze kuri Irika TV Rwanda. Yes, ndabakunda cyane. Hagati y'umwaka w'2011 n'2023 impunzi z'abanyekongo ziza ku mwanya wa kabiri mu mibare y'abatujwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se muri Amerika nyuma y'abava muri Myanmar. Iyi gahunda imaze imyaka hafi ya 15 ituma benshi muri izi mpunzi bahorana icyizere ko umunsi umwe bazajya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bizeye ubuzima bwiza butandukanye n'ubwo barimo muri iki gihe. Nyuma y'uko rero iyi gahunda ihagaritswe na Perezida Donald Trump, ikinyamakuru BBC by'umwihariko umunyamakuru wacyo Yves Bucyana yagiye mu nkambi ya Mahama aganira na bamwe mu bari bagiye kugenda bigahita bihagarara, ndetse banavuga ko bari barageze ku cyiciro cya nyuma mbere yo kugenda. Umusaza Gatanazi Cyubahiro yarageze igihe cyo kugenda akajyana n'umuryango we wose, ndetse yari yaramaze no gutanga ibye byose yari afite mu rwego rwo kwitegura kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi inkuru y'uko bihagaze yari incamugongo kuri uyu musaza ndetse nabe. Gusa nanone uyu munyamakuru yatanze icyizere ku mpunzi avuga ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rivuga ko riri mu biganiro n'ubutegetsi bushya bwa Amerika mu gushaka ibisubizo ku kibazo cy'izi mpunzi. Izi mpunzi rero zagiye zigaragaza akababaro kazo ubwo zaganiraga n'uyu munyamakuru wa BBC Yves Bucyana, aho nk'uyu witwa Claudine Uwamahoro yahunze intambara mu burasirazuba bwa Kongo, akaba amaze imyaka 15 ari mu nkambi ya Mahama mu burasirazuba bw'u Rwanda. Uyu Claudine kandi avuga ko mu mezi ashize 8 umugabo we yagiye gutuzwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi gahunda ya leta ifatanije na HCR, yasigaranye n'abana be 4. Claudine avuga ko agerageza kuvugana n'umugabo we akenshi kuri telefone, ariko nabyo biba bitoroshye. Yagize ati kubona umupapa avuye mu muryango akagenda wenyine, abana bagasigarana n'umugore ntabwo biba byoroshye. Ati twe twari tugeze ku cyiciro cyo guterwa inshinge tugategereza kugenda, ubwo rero biba ngombwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko nta mpunzi izongera kugenda. Abajijwe niba abana bavugana na se, yasubije agira ati abana hari igihe mbabwira ngo bavugishe papa wabo bakananga, bavuga bati turamuvugisha se tuzi ari he. Ati ni ibintu biba bibabaje cyane. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka 2025 bamwe mu mpunzi z'abanyekongo zari zagiye ku kibuga cy'indege i Kanombe ubwo bari bagiye kujya muri Amerika, babwirwa ko leta yahagaritse gahunda yo kubatuza muri icyo gihugu. Gatanazi Cyubahiro w'imyaka 70 yari agiye kujyana n'abana be muri iki gihugu, yari yizeye ko bazabonera ubuzima bw'ejo bw'ahazaza bwiza, ariko kutagenda byamugizeho ingaruka zikomeye nk'uko we yabivuze. Yagize ati
aka gakoti nambaye nako nari narateguye nzagenda nambaye. Yongereyeho kandi ko byamugizeho ingaruka nyinshi. Icya mbere ni ubukene bukabije. Iyo umaze gutanga ibyawe ibintu byose byo mu rugo ntacyo uba ugisigaranye. Iya kabiri uba uri aho utazi, nta ruhande uzi neza uba uherereyemo, ntuzi ko uzagenda cyangwa se utazagenda. Urabona iyo umuntu yapanze kwimuka hanyuma yagera mu nzira bikanga, urumva gusubira inyuma nawe aho yavuye uko biba bimeze. Nk'undi mubyeyi wese ukunda abana be, icyari gishishikaje umusaza Gatanazi cyo kujya muri Amerika ni icyizere abona ku bana be. Ati ntabwo ngishoboye gukora ariko mfite abana b'abasore n'abakobwa bakagombye kugerayo bagakora bakibeshaho bakiteza imbere bakabona ejo habo heza. Iyi gahunda yo gutuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwe mu mpunzi yakorwaga na Leta ya Amerika ifatanyije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Umuvugizi wa HCR mu Rwanda Tim Shafner yabwiye BBC ati HCR yiteguye gukomeza gukorana n'ubuyobozi bushya bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ibone ibisubizo by'impunzi zikeneye umutekano, harimo no kuzituza muri iki gihugu cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri rusange ni ngombwa kumenya ko impunzi ziri muri gahunda yo kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitegereza igihe kugira ngo zongere guhura nk'umuryango cyangwa kujyanwa kuba ahandi. HCR ivuga ko mu Rwanda ubu habarirwa impunzi z'abanyekongo zirenga gato ibihumbi 83. Imibare nyayo y'abamaze kujya gutuzwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuye mu Rwanda ntabwo izwi neza. Imibare ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko kuva mu mwaka w'1975 imaze kwakira no gutuza abari impunzi bagera kuri 3,600,000. Ivuga ko kandi mu mwaka w'2023 yakiriye impunzi 60,000, naho mu mwaka w'2024 yakiriye abarenga 70,000. Ivuga kandi ko hagati ya 2011 na 2023 impunzi zigera ku 98,000 z'abanyekongo zatujwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abo baza ku mwanya wa kabiri mu bwinshi nyuma y'abavuye muri Myanmar barenga 117,000 bavuye muri Iraq baza ku mwanya wa gatatu. Ni impunzi rero nyinshi, nubwo uyu munyamakuru wa BBC yaganiriye n'abo muri Mahama, urebye n'inkambi ya Kiziba na Bunuko, iya Nyabiheke nuko ndetse n'iya Mugombwa n'izindi za Gisagara, urareba ugasanga ko impunzi rwose zibabajwe nuko iyi gahunda yo kujya kuzituza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaze, dore ko yari imwe mu zibafasha cyane kandi bagahorana icyizere cy'uko bazagira aho bagera. Gusa icyizere cyatanzwe n'uyu muvugizi cyangwa se n'uyu muyobozi Shafner yavuze ko bari kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, HCR na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bongere gusubukura iyi gahunda vuba mu maguru mashya. Ndabakunda cyane rero, this is Irika TV Rwanda, mwakoze gukurikirana. Wowe mushyashya kandi subscribe nawe wamaze kubikora, Imana ikumpire umugisha. Ndabakunda cyane, ciao ciao.